Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd. Biz bugün Şin harfi bilen tanışırız. Şin harfi bizden yumşak harflerden. Şuna göre biz indi şe, şi, şu deyip yumşak itib okuyuz. Fethe, kesre, damma bulganda da biz yumşak itirge tiyisimiz. Şe, şi, şu. Hazır biz sözlerini okuyup getiririz. Raş, buş, şer, şek, şem, şek, şek. Bizden Tatarlarda da var. Şik deyimiz beyt. Şuşu Arap tilinden kirgani. Şik. Şik şıhba deyip aytабыз. Rusça aytsak сомнение. Ол Arap'tan kirgen söz. Şulay şek deyip yazılaydı. Bişru, şirbu, şehru. Şehru ul ay degan söz. Mesela şehru Ramazan. Ramazan ayı. Hazır yine Muharram ayı var. Şulay bir şehrul Muharram. Muharram ayı. Yani ay, mesec. Hem Kur'an'da da bizden şurayı Allah Teala'nda aylarını şılık Ramazan ayında da sizge Kur'an indi. Şuna şehr sözün istiqaldırık Kur'an'da ol yeşşiri taran sözlerin birisi eğer şehr sözün. Görəbiz iken Kur'an'da ahamda demek ay turunda söz baradı bindi. Bizge ezme kupmaydı. Kur'an'da onlara jinler ulaşak. Neşru. Neşru ул нәрсәне булса инде тарату, распространять. Русча әйтсәк инде. Мәсәлән, нәшрул илм, илм тарату. Распространение знания. Шукру. Шукр ул шөкер итү дигән сүз. Аллаһка шөкер дибез бит инде без. Шөкер итсәң Аллаһтан да күбрәк бирер. Куръанда да Аллаһ Тәала Ибраһим сүрәсендә әйтә, "Ләин шәкәртум лазиданнакум" ди. Миңа шөкер итсәгез ди, мин сезгә тагын да арттырырмын ди. Шушы Arap tilinden kirgen söz bizden Tatarga ул шушы şükür sözünden kirgen indi. Şükür. Şurbu. Meşrabu. Meşrabu ул içimlik, напиток. Şulay meşrab dip atala. Meşribu. Meşriku. Meşrik ул bizden gün çağır. Kur'an'da da kile ol. Gün şağış bilen gün batış dip indi. Şulay meşrik dip atala. Müştehiru. Müşteraku. İştehara. İştehara ул tanılı. Становиться известным инде. Берәр кеше таныла башлый икән, берәр китапмы, кешеме, берәр нәрсә таныла икән, безнең гарәп телен иштехара дип атала инде. Танылу. Яштехиру ибраншаqa ябраншиqu. Тәмр укыйбыз. Ша, ши, шу. Ширбу, шәһру, нәшру, şukru, şurbu, meşrabu, meşribu, meşriku, müştehiru, müşterake, müşteraku, iştehara, yeştehiru, ibranşaqa, yabranşiqu. Şulay aytып безгә моны ким дигәндә 10 тапкыр инде укып чыгарга кирәк. Истә яхшырак калсын өчен. Хәзер без аның язылу рәвешен өйрәнеп китербез. Şin harfi үзегенә язылганда башта инде шулай итеп дулкын ясыйбыз, 3 дулкын, аннары инде шуны чүмеч кебек тирән чокыр ясыйбыз. Аннары 3 нокта куябыз. Менә бу була безнең шин харфе. Хәзер без карарбыз аның башта, уртада һәм ахырда язылышын. Башында язылганда ул бары тик шушы 3 дулкын белән генә языла. Аның теге чокырлы чүмече язылмый. Әгәр дә уртада булса, шул дулкыннар белән. Һәм инде ахырда килсә, чүмечле килә. Шулай итеп. Хәзер без тагын карап китербез.
bir tutaştırıp o'zi bilan yozarman. Bir yo'l yozdik boshida, o'rtasida, oxirida. Shu harfni endi bizga ko'p taqir endi yozib, buni ko'niktirga kerak. Daftarimizga endi boshda har birsin 3 yo'l yozarga kerak. Anara mana o'rgangan bir so'z bilan yozib qaraylik. Shu harfni oldik, masalan, shukr so'zin. Shukr so'zi. Shukr. Hozir yozib qaraylik ishimlikni. Arabchani shekilli ishimlik. Bu ishimlik. Hozir oyni yozib qaraylik. Bizga bunday anglashga kerak, nechik бүтән so'zlar bilan shu shin harfi yozila, qo'shila. Masalan, shahrni yozib. Shahru. Oy. Meses bo'ldimi? Shundan so'ng biz tag'i o'rgandik mashriq so'zini. Kunchosh. Mashriqu. Kunchosh bo'ldi. Nasıl aytib yozila. Ham bizga da shu yangi o'rgangan so'zlarni endi bir ko'p taqdirlar yozib, kim deganda har bir so'zni 3 taqdir yozarga kerak endi. Shuni qiltirga kerak. Shu aytib yaxshiroq istiqomat. Alloh taolo hidoyat tavfiq bersin bizga. Shu harflarni o'rganib chiqib, ondan so'ng endi Qur'onni o'qirga o'rganirga, hamon fikrlagan narsa ma'nosini endi tushunib, onun bilan amal qilib, jannatlarga kirgan nasib eylesin. Subhanakallah bihamdik va ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.